I pozdrav svima ljudi, ja sam Snovatik i danas igramo Gladiators na Mindplexu. Gladiators je, ne znam nija tačno kakva je to mini igra, ali... What? Ok. Ok, nisam saveala ništa, ok. Defeat your opponent to advance. Znači moramo da ubijemo ovog tamo. Ako želimo. Što da ne mogu da... O ne. Ok, ja ću da se... Ajde. Ajde. Yes. Eto, follow the particles. Znači, pratimo ove particles do sljedeće arene. Ovo je neki dobar, ne. Au. Nope. Ovo je neki dobar. Op, ne, ja moram malo da se regenujem. Da. Dobro. Nema nas više. Wow. Ok. I evo nas, evo ga naš oponent. I mi njega treba sada da ubijemo. Hop. O ne, to nije dobro. Okej. O ne. Okej, evo nas opet ovdje. Idemo protiv njega. Ajde. Ne. O, yes! O! Ok. Nisam verovala da mogu da ga ubijem, ali ok. Mislim, nemam ništa protiv. Ok. Pa sam prvo koja dobila kill, verovatno nisam. Još koliko nas je ostalo, još puno. Ok. Ona je već krenula? What? Ne. Nope, beži me, ne. O, ne. Ne. Ajde. Ne. Ok, ne. Ok, evo nas opet u ovoj areni. Sada možda uspemo malo dalje da stignemo nego pre. O ne, nije dobro, malo dalje kao pre, da, malo dalje kao pre, pa normalno, pa da. Ok, opet smo u ovoj istoj areni i potrudit ću se da ovog puta nešto i uradimo. Ajde. Ok, to je bilo lako. Lakše nego prošle gdje sam izgubila. S ovdje particles jesu. Please wait, the round will start shortly. Nope. Ne, to je cheater, to je kill aura. Ne može se daljine da me dohvati ako ja ne. Ok, sad smo u onoj areni gdje smo bili prvi put.
Mislim da smo prvi put uspjeli da pobedimo, mada nisam sigurna, vjerovatno nismo. Op. Gdje si ti? A tu hoćeš mene. A, uspjela ti je. Gdje je on? Ej. Gdje si ti? Hello? Ajde. Bum, bum, bum. O. Ajde. O, yes! To! Okej. Vamo. Da. I okej, ajde sada da pokušamo i ovo ovdje da pobedimo, gledaj koliko nas je ostalo. Tu nikako nije dobro. Ajde. Pyro Ghostface. To! Yeah! To, okej. Nemoj da mu ubiš, okej? Ne. Ajde. Ajde, ne. I hvala vam što ste gledali ovu epizodu Minecrafta. Ja i Karate Pig sada kažemo pozdrav. Vidimo se u sljedećoj epizodi.